mislite da u ovoj državi imaju svi prava vjerska? Nije tačno. Ja kao Crnogorka i svi Crnogorci i Crnogorke u svojoj državi nemaju vjerska prava. Mi nemamo pravo na svoju autokefalnu Crnogorsku pravoslavnu crkvu i vi ste dužni da nam to obezbidite na osnovu istorijskih činjenica. Pa ajmo da se pomirimo, neka bude pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Ali ne možete Crnogorcima ukidati pravo na ono što im po istoriji pripada. I da ja kao Crnogorka na današnji dan nemam gdje da pođem da se pomolim Bogu ako to želim. I nemam gdje da zapalim svijeću. Ja to pravo nemam. Između ostalog, ni svi ovi ovdje poslanici koji su onda glasali za onaj prvi zakon o slobodi vjeroispovijesti, jer nas je sino od Srpske pravoslavne crkve izopšti iz pravoslavlja. Meni nije problem da pođem ni u džamiju što se mene tiče. Ja sam u građanskoj državi, nije mi problem ni u džamiju da pođem. Ali mi ovdje niko braniti neće ono što je moje. I ono što je okupirano mora se vratiti. I o tome ćemo ozbiljno razgovarati. Tako, uvaženi premijeru Abazoviću, moramo da budemo svjesni da nisu problem Srbi u Crnoj Gori. Nije problem za mene moj Baranin Vasko Lološević, koji je Srbin, ali koji poštuje ovu državu. Zastavu, grb i himnu. Ili moja koleginica Snežana Jonica, isto Baranka. Ali su problem oni koji spaljuju crnogorsku zastavu, a šire srpsku na sred Crne Gore. Mogu oni po svadbama da rade što hoće, ali ne može se negirati ono što predstavlja identitet Crne Gore. I to su izdajnici, kao i ovi koji su pokrali. I koji su organizovali kriminal, droge, duvane, švercevi i ostalo što će sve nadležni državni organi da utvrde i da procesuiraju. A da bi se to utvrdilo sve, i jedno i drugo, moram imati jako pravosuđe. Zato nam je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu. Zahvaljujem.